Hello friends, good evening. Welcome back to our channel Money Time with Mama. আজি হয়তো দেখি পেলাই টিকেট কেইটা দেখি গমেই পাই গৈছে ইভেন্ট কেইটা দেখি পেলাই আমি কলৰে আহিছোঁ আৰু বলক একেলগে চাওঁ আজি আহিব চিলমাৰাও ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি Dy365 Calendar Event. ভাইটিক লগ পালোঁ আকৌ এইফালে মীনাক্ষী বা আমাৰ সন্মুখতে গতিকে Dy365ৰে তেওঁলোকে মেম্বাৰ হয়। গীতি হৈছে এনে হ'লে কেনে হয়, ইমান মৰম দিছে গীতি চবেই। আচলতে শুনা নাই, আজি শুনি চাওক লাইভ, সেইটো ক'ব। তোমাকে বিশ্বাস গানটা ভালো লাগছে। ভাল পাব খোঁজো ভাল পাব খোঁজো aku নাচিতে নাচিতে কমলা সুন্দরী হারিয়া হারিয়া করিয়া বাজারে দোতলা কমলা সুন্দরী নাচে।
as well, of course. Accounting on Ashish Mandal. এই যে আমাদের ভাই, welcome. General Manager of Marketing, the gorgeous Jasmine Sankakoti. She is a hard worker, like she works like crazy. BGPL, লগতে দীপাঞ্জা জয়সৱাল, Managing Director BGPL, লগতে তেওঁৰ সুপুত্ৰী দিশা জয়সৱাল আৰু সুপুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থ জয়সৱাল। শেষৰ ফালে আমি আহি প্ৰস্তুত হৈছোঁ here in the Dy Calendar Event, আজি অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰটো লঞ্চ হ'ব। চ' মেম চ' আপোনালোকক ইনফেক্ট আটাইকে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইখন যাতে লঞ্চ কৰা কৰ্মচাৰী জইন কৰিছে। চ' জি can you get the calendars please? We present to you Shilpa Rao. Put your hands together as we welcome on stage Shilpa Rao. And thank you, Bohut.